Ndagusuje cyane Rutsiro abantu 8 bafunzwe bakekwaho uruhare mu kwiba ibendera ry'igihugu ibaze nawe. Mu karere ka Rutsiro abantu 8 bataye muri yombi bakekwaho kugira uruhare mu bujura bw'ibendera ry'igihugu yari imanitse ku rubya kagari ka Ruhingo murenge wa Gihango. Amakuru avuga yuko buno bujura bwamenyekanye ku mugoroba tariki 18 Mutarama 2026 aribwo inzego zibanze zatangiye gushakisha irengero ry'ibendera ry'igihugu yari imaze igihe ritagaragara aho ryari rimanitse. Kino gikorwa cyongeye gutera impungenge kubera ko nagaruka mbere ngo rino bendera ryibwe kuko bivuga yuko ngo rigeze no kwibwa tariki 14 Nyakanga 2025 aho wari waritwaye yaje kurigarura ndetse anemera ko yaritwaye. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Gihango witwa Rutayisedo Gatiyasi yemeje ko abantu batatu bafashe ku ikubitiro nyuma hiyongeraho n'abandi babiri barimo n'umuntu heruka kuryiba mbere bose ka barahise bajyanwa gufungwa. Yakomeje kandi asaba abaturage kumva ko kurinda ibirango by'igihugu ari inshingano z'abanyarwanda ndetse basaba gukomeza gutanga amakuru ku kintu cyose gishobora guhungabanya umutekano n'icyubahiro cy'igihugu. Kugeza ubu ngubu bose bakekwaho uruhare muri ubu bujura bakaba bafungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Gihango mu gihe iperereza rigikomeje kugira ngo amenyekane aho rino bendera riherereye n'icyari kigamijwe n'abaryibye. Kino kibazo kandi cyongeye kwibutsa buri wese ko ibirango by'igihugu bifite agaciro gakomeye cyane kandi ko kubangamira ibiranga u Rwanda ari icyaha gihanwa n'amategeko rwose. Bose babahane pe nta soni shamwe gwe muratinyuka mukamunura ibendera ry'igihugu rwose mukarya mukaritwara. Nyera subscribe nimba rogamurigize kuri isheni nge na cyare Obi Nangini Obi Time News.